Ne znam, ala da ja otvorim ovako ono miš da izleti. Allahu dragi. Gdje bi me srčka odmah pogodila. Jel moguće nađe oraha? Da li mišev uvlači orahe? Znači kosilica normalno nije bila kod mene kupljena i tek je došla. Ovdje da kod mene ima miša, ja ne smio ni raditi. Sad ne znam šta je, ali kontam da nije vjeverca ulazila, može da se provuče i da nije jer ovo je stojalo dugo, kosilica nije radila. Ali bude ovoga, ovako po kosilicama. Gdje kod ljudi stoje sigurno u otvorenim onim šupama gdje mogu ovi životinje ulaziti.